баъзе бародаро бисёр таъкиди дар таъкид занги бисёрам задам илтимосо ҷо домуло нисбати ҳамун як шахсе ки қуръона тавҳин кард, ислома тавҳин кард, нисбати чӣ ҷои домуло дод? Тамоми рӯҳоният, ҳатто тамоми мусулмонон суханои қабиҳ гуфт. чӣ фикр дорӣ? ягон ҷавобаш намедӣ. аслан иҷои таъҷиб надорад. аз кӯза ҳамон бурун таровад ки дар уст. ҳамин кӯза чизе дошта бошад, аз даруни кӯза ҳамон холӣ мешавад. чӣ ҷои таъҷиб дорад? ҳамин шахси бугини шапушкзада касеро бубинад гумон мекунад ки ҳама шапушкзадаанд мисли худаш. одам пеш аз ин ки гап мезанад як бора қалам гиребони хичаб бу кунад ки чӣ буе дорад, чӣ ранги, чӣ шакле дорад. субҳаналлоҳ. аслан ҳамун суҳбати мо ки атрофаш қадар моҷароҳо шуд, суҳбати инам нест. ӯ суҳбат таърихи зиёда аз 10 сола дорад. ин замонои хатиби мо аст ки атрофи динҳо суҳбат кардаем ки дар асри пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар дунё чӣ динҳо буданд. дар бораи дини будоирам суҳбат кардем, дар бораи дини насрониву дини яҳудиву ҳатто дини бараҳманӣ суҳбат кардагем ва ҳар чӣ ки гуфтем ба ҳуҷҷату далил гуфтем. оки барои далилу ҳуҷҷата рад кардан ҳуҷҷату далил дар кор аст, илм дар кор аст. ба калаи холӣ ҷавоб гуфта мешавад. аз фирдавсӣ мисоло овардагем. ҳуҷҷату далиломон аз китоби эрон дар аҳди сосониёни артур кристиансени данягӣ аст, олими дания, яке аз маъруфтарин маърихое ки бо таърихи эрон ошногӣ дораву муҳаққиқ аст. ҳаким фирдавсиро дин зада гуфта тӯҳмат зада нашавад. артур кристиансен ки аслан аз дания аст, диншам насронӣ аст, ӯро ягон фанатику мутаассиби исломӣ гуфта нашавад. дига аз рӯи ҳамин аҷзу бечорагиву нотавонӣ баъд ҳамин забон ба таъррuz дароз кардану мақсад ки суханои қабиҳ гуфтану ба худо қасам айб аст. и аз рӯи ақлу фаросат ҳам нестай. ҳамин журналисте ки чӣ ҷои этикаи журналистӣ, оддитарин ахлоқу одоби инсониро намедона, валлоҳи кирои гап надорад. ҳайф аст дар ҳамин тоифа мардум гап задан ҳайф аст. субҳаналлоҳ. аслан манқурте ки бобову бобокалони хича ҷелакпӯши шабушкзада мега ҳуқуқи маънавӣ дар бораи арзишҳои маънавӣ, арзишҳои миллӣ, арзишҳои гузаштаҳо гап зада надорад. таъҷибда бобову бобокалони ту костюми версачи мепӯшиданд ки ҷелакпӯша таъна мезанӣ. агар худои таоло касеро ҳидоят накунад ҳеҷ сухане таъсираш намекунад. аммо ба худо қасам ман амира ба шаъни худам зебанда намедонам. ман медонам ки барои ҳамин тоифа мардум сухан ҳайф аст. ман ҳамин одама лоиқи гапи худам намедонам. ҳазрати шайх саъдӣ худо раҳмату мағфиратш кунад мега саге пои саҳронишине газид, ба хашме ки заҳраш зидандон чакид. шаб аз дард бечора хобаш набурд. як саҳронишин аст, саг поша мегазад. ҳамин газидани саг бисёр хатарнок аст. дидаи ки агар касеро саг бигаза дар гирди нофуш чандин укол мезананд, хеле вақт мувозиб мешаванд. бечора аз шиддати дард мега шаб хобаш набурд. шаб аз дард бечора хобаш набурд. ба хайландараш духтаре буд хурд, падарро ҷафо карда тундӣ намуд ки охир туро низ дандон набуд. як духтарчаи хурд доштааст, ҳамун фарзанди кенҷагиш. фарзанди кенҷагӣ бисёр азиб мешавад. ҳамун кӯдакак воли мега ақлаш пурра неста, ёки қаҳраш кард. е падар гуфт охи ӯ хонасӯхтаи газ саг газида турам дандон дорӣ ки охи турам нагашти бигазиш бадбахта. пас аз гирья марди парокандарӯз бихандид ке момаки дилфурӯз. муҳол аст агар теғ бар сар хӯрам ки дандон ба пои саг андар барам. мега ҳамун ҷонаш тангӣ дорад, дар гапои кӯдак хандаш гирифт. бачаҷон гуфт агар теғ дар сарам ки бизананд ман пои сага намегазам. тавон кард бо нокасон бадрагӣ, валекин набояд зи мардум сагӣ.
همین نوکسا میشه که خطش همتری رفتاری درشت کنی، نه که انسان باید سگ نشوه. انسان از سگ فرق میکنه، ولی که نباید زی مردم سگی. سبحان الله. من همی خدا را سپاسگزارم، شکرانه نعمت پروردگارم میکنم که به همین بزدلا وظیفه و منصبای بلند نصیب نمیگردونم. همیورا امکانای فراخ و وسیع نمیته و ایلو به خدا قسم بلوی سری مردم بلا و آفتهای می آوردن، فتنه های را برپا میکردن. اما الحمدلله رب العالمین که گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی، اند شاخی گاو اگر خر داشتی، هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. خداوند آداب و اخلاق با آموزونه. اصلا انسان با اخلاق و آدابش زیبنده ای. انسان از روی همین گپی میزدگیش نسبتش قضاوت میکنن. گپی خوب که گفتی خوبت میگن، بد که گفتی بدت میگن. المرء مخبوب تحت لسانه لا تحت لسانه. مرد همیشه در پشت زبان شای، در زیر لباسش نیست. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش، نگوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. وقتی که سخن گفتی، اگر سخن خوب گفتی، سخن پرمضمون گفتی، سخن با حکمت گفتی، میگن حقیقتا خدا پدر و مادرش رحمت کنه که همین آدمی خوب بوده است، عالم بوده است، عاقل بوده است. اما اگر همین از زبان دشنام و قباحت اهانت که برآمد، میگن همین هیچ آدم نبوده است و هیچ کس نبوده است. خداوند آداب و اخلاق برامون نصیب و روزی بگردونه. اصلا این دین اسلام دینی با ادب است. سروری تمام با ادب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خدای بزرگ با وجود این قدر معجزه‌ای که حضرت صلی الله علیه و سلم داره، با وجود اون که تمام نشانه‌های کمال انسانی را خدای تعالی براش نصیب گردونده است، در قرآن با همین آداب و اخلاق ستایشش میکنه. و اینک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم به درستی که تو اخلاق بزرگ حمیده داری. مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همه نمود مقیم، بهترین هزار معجزهش ادب نیک بود، خلق عظیم. خداوند محفل مبارک بگردونه. پروردگار توی نکاحی که ما و شما دعوت شده ایم، اولا ایرا برای پدر و مادر عروس، بعدا برای همین خواهرمون که توی عروسی دارد، از برای برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند، از برای مسلمانای این دهه تبریک و تهنیت میگوییم و امید آرزوی تمنای او را داریم که پروردگار بین عروس بین شهبچه الفت، مودت، محبت و خیر برقرار سازد. خداوند از دامانش و فرزندای خوب، صالح، عالم، قاری و محیب با ادب به دنیا بیارد تا جامعه را اصلاح کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.